at Meru TV Kenya, YouTube at Meru TV Kenya. Nibwega kiri baraba gwite na mbere gututhingatira mbita wa Kabwe Mutharimi turi na bwana Eric Kiana Mutembei. Karibu sana. Good morning. Good morning to you, Mr. Mutharimi. Ni tiauri. Onde sawa kabisa. Na kamba jire na kuwa thank you so very much. Notobwa kombalika iruare. I think this is my very first time with KTV, Meru TV. I'm very thankitamani mno kujoin one of your shows. And Meru TV is one of the most watched TVs in Meru. Sure. So I'm very happy today to be here. Karibu sana. Na rua turitegera mwerekera jwa mugongo. Ende mbere twerekera kiri mwerekera mugongo nwitonyetie kiri ngurumanio cia siasa. Na te kawaida mbethe vijana none inya na mbere githurano kira kiari kuo vijana batati turirie kuringa kura ni wala kwa middle age to the seniors nibo ba itonyerie kiri ngurumanio cia gisiasa kuringa kura debene na vijana bando bari mitandao ne bataki na go ground indi ni tembe kidori kore mekindori go sawa bajerere mbere buruna kuwa vijana bataturingire nde na arambere menya gaitaka ku register kura okay gakinyete lakini no mwanka wete ge constituency level kenda omba kwa registered na thaino kona most of the young people are unemployed kwera kijana are shiringi mana 3 kana mana 5 kendete office-ine ta ku register ni untu bobo muno thai lakini gaitakara kura ikanjiriria kuoya no maturene ngotika tugetha twina turnout ire iguru muno ya baraba ko baketha bakenda kuoya kura otherwise mekindori twende sawa sawa lakini ke utongoria twina thina ya kona wonto anto bayukira baingi kumanisha bati satisfied na utongoria buraburio ningwetiki buntu anto thaiba kuiba ko need mabadiliko ore ariria gukira baingi in terms of my MCA baba ingi bakwenda kwa my MCA baba ingi mno bakwenda kwa na kinya the general feeling ya kariba Mekindori ibo feel Mekindori is due for a change bariwa kaimboga watuka mathene ya maingi muno na thenerereo enene ikwethira antu ibari na expectation ire goro muno kuhusu MC ora bachalile batamwetirinya chiringi be mu kampenira actually baba moyambia and aringa siasa na antu barabonde ba moyambecha na barabonde ba mu kampenaira bere antu bawe ntukwemberera era unkumere office-ine eruare office yereto ite na secretary office yereto ite na PA ite na muritingwe ande ku county nonto for the 3 years abutete bonda barbetrete bakeya ande kakana kamuntu aga entaise akoya loan bankine oya loan bankine amwinga nende anto batethirite bakiwereru utongoria bwawe na njira nyingi muno irankendelea kueleza tuendelete na tuendelete ikurari na ripoti abuthitu ni Jeff Gituma na aria ndekirwe MC onu Kaimbo akiaria kiuga nande oni turi na ngabana mutuma twethinkia ni twalobire municipality ya Mekindori na eni njeki nene gukirie biashara na biashara Mekindori ni urongo boku wa muthenya barikisi na tebo yako ari urongo anto bakimea ni urongo kwaria plan ya municipality yanjirire kitambo muno na yanjirire gaitakara muzewe ta wakaraure ari meo Mekindori na ibo bachorere map mbere ya municipality yo Mekindori na okay ile map eu municipality yo are within Mekindori ward lakini Kaimbo eu nkuma na ringero muthiale ni ma MCA ya raya tuthilongirete MCA othangatha kongole kirono ndo na thetere antu ba mwanka municipality yo na mathangatha na MCA wa Kiguchwa municipality yo batirete kuthayumbi within Mekindori lakini Kaimbo aringo muthiale ne atori beto
ende thai municipality part ya municipality ira imikindori kidogo sana na inya mapato yara tombiga kuya kona municipality yoya turiona kidogo no ende yakagano ke 1-3 kuna ende twamirete actually abithetie a more service kire antu wa mikindori kolokia otutethia. Ibura withera nyumba yaku ya kinyenya linto ekiro mabati oke wakarangi yake ende irangi bakite lakini ngoenene ya bithero na administration ira yariku ko map and everything na ombera baba ingi bokirite bara bakwenda nande bako feel that change is inevitable ebu manjenzi bakuwa it's time for change and time is now. Sure. Na wewe ingi bashokiretie. Eni bibio ngwa bikwendekana. Nonto kwena dieto change. Ende kwena ira tangibles. Ira umbige kuwa atere ni mubere dio kwenda juenjwa. Ni ontobu kwenda budhika. So baado tena anything tangible. Mekidori word. Kuwa ikio gento kirato amberete kuma kire utongoria burabo ekuthai kaita kara MC ora aikuwa kampena aita akiringa barabara chenga bumbicha akaringa akaua barabara tebu ibitha kwao onda unkuma ciako ike ya kwa elu ni ma MC ya wadinge bona barabara ibitha kwa lakini my brother thai barabara irare mete number 1 ciere moi family yawe ya barabara kalinga unkumira kiriene uita kingo in-law awe no amirima na barabara yuitere muna class kira kibaterete nonto itekerui karabati gutendere nenji barabara yuita kinywa nirola barabara yuite kiro mwaram kuwa chiathukiru nyankolokie burachiari na kunende oningo feel to need a leadership ere tebithia manto ya mainge ya tebugi evithia manto ya makai perfect kaba gore menya barabara itano ika perfect ukethre nye MC barabangi bakea bate chokoro chokera barabara anto ito ukiula barabara okarembeze cianto ba mikindori alafu nyumene after 2-3 months barabara ira chiachoka renge ikathoka nyankolokia burachia chiare. So we have nothing to be proud about in Mekidori. Number 2, ogeta town yetu. Ingwede kia town yetu ni oyeruko kabisa Meru County. Onto town yetu na sewage, tote nara tote yaruko. Actually kore ombe keta kawa shindikio kirare kiara kia Mekidori wadi. Na ye it's a private land. Ende thayanto batene inyago otaruko kato borere tie gonto kwa a private land. Araba eta kwethere roko bethera kero kwa ukwena na biashara cieto and it's a shame to the leadership that the whole town etena gonto otaroko siweji pampa wakuma ke rental houses siga flow barabarene and we have a leadership na iba kuweka municipality mbere gonto kwa municipality ingwete ya kuena basic development ile ibatereta kwa achieved gento kambere ke siweji gento gya bieleke road infrastructure ukethira barabara cia town isi ruori na cie condition njega. My brother okenda eta barabara eta Wangoro Street Mikindori nonto eta barabara winya wake eta kira turangi oriuma kena ntaka inosi wenje flow na nawe noto ena butchery cia Ngorwe. Now you can imagine siweji ni flow butchery cine yau na mahoteli nao endo to kone nyito koristi kone tibo chengoro na me ngoro chende go ngoro street ngoro iteria no kanyama chengoro chienda iro na mabiashara yangi ya bidhairwa no. So we have nothing tangible tombiga kuitone the leadership Mekidori ward. Sure. Na wewe kijana nonto ukuzitonya kire ngurumanije kijana nonto tikawainda baba inge vijana batu itokera this nothing game nonto nande tie utwarie manto ya siasa ili inspiration yaku ya kuitonya kire nkindano ya siasa. So gento kiambere on mwathani nantethete ngatura indutete ngoe Nakuru for 4 years
the Principal Milele College na nontu bo turatura kou imbonete mawega yakibithika ke wadinge for example ndakwire Nakuru na mantu imbonete na utayo na wetu na ito ya batara na nkona nontu inimbetete nkona mawega yau ini the right person okoya na we implement those ideas in our ward ko gento kyo kambere buruke be inspired nkona mikindori to nyuma kabisa na intobira to celebrate ibi maendeleo tugeta wandinge actually vitaoneka yako kwa bubi yakabire anything so to need tangible results to need tangible development ningo take on the right person wa kureta such developments so even my number one motivation. Number two, season ye due for young people gunkumake leadership space ukaile Meru County vijana ibakaria kaba inyeleto na bateko ya watoanya tubaterete ukaile ekorobe ya wakanya ka women rep na batepinga hote to murume ta akrom lakini goteka anya ka a young person ka elective seat na kunende thai ngwatanireta vijana bangi tukuwa nende it's our time also to be supported kenda tumba kureta development na kureta youthful ideas chote vya award vijana bakwenda kure kundi kabisa menya we muchiari na chiari baba ntikerete ngwetekia baetikanire na uni uthome thakiana kenda na barabe yo guteje bandai uketha no kuthomethia baeta bagathoma bakaona degree bakaona ma diploma na utiwitikiana barabe na capability ekuya batumira knowledge rabe no utethia then there is a problem. So it's our time nende as young people kuatana nenya achiari beto batwate so that we bring youthful leadership in Mikindori ward. Amu mumero wire inyembo ningoisiayo. Nyembo ningoisiayo. Shiari of course vijana pia ni Barbara Nganjeki. Matuko yara ya baadaye. Nimbi waonere na kuru pia ko chanchamurao. Gento kembere especially ke rotero vijana. Ugeta Nakuru gonto gweta wa Kivumbini ward within the city but there is a ward eta wa Kivumbini ward. Ibabithete gento geta wa Talanta Hub. Talanta Hub I facility vijana. Otere aku entrance otene thingo chajawa kuna department ya manto ya music whether we na rwimbo roku ugeta ugatire no rwimbo ukarekodi ukauma we na CD recorded no direte kinya chiringi. Number 2 ukarita no ku market ndwimbo cheku online ukaruriro kethe social media accounts kethe otena chio no kewa nini mataro yara baterete kenda umba kuona mbecha through social media. Number 2 the same facility kuna department ya IT vijana batere ambia wita kuthoma computer bathoma computer for free in that facility koire korari nango icha remote task jana ake akarande ara computer ene akawaki from morning to evening akanenya na ngirichi awe yeleka na ngiri thato through computer na manto imbo njonete in that facility na facility wetere tu MP ere tu county government. So if we have such a facility in Nakuru County, non totote na such a facility in Mikindori ward that within the same country. Boni ontobombere. Ontobobi boya ile imbonete leadership ya gontukura yetu tofauti na nawetu. Wetu Mikindori ochalilo MCA okara ya Murungu. Number 1 otekethi inya ntobara otetheri. Oteti no kanga otekethia raia veo wakaruko actually koera muntu wekuo akilokere ustage wate kwenda kwari na ntu babikibiki veo mwakaruko etete county assembly na ibo bamutumite ngwekuo eru are wa muringira thimo kinya wanga kwa thimo ewo muringira thai ate meoya no ngokethira we na mbecha ana nakomea we na mbecha irombe gya koya ukethira we na kiatho na we mwananchi wa kawaida
kinyo ketha ko amuru ya era groundine ate yake athone yaku lakini kwe bange bombe kwetha bena kiatho akarara so te onto bobo ya no ntore gaita kara ni siasa ikanjiriria o anto bo ate kwenda kethi bau ate kwenda koyera thimu the same people ibaye tochoa kenda bamuringira siasa so I indone leadership tofauti mno nara Nakuru ningo etike nkamireta Mikindori anto beto bedra very comfortable the nera twethera tweneo ya siasa ikoreta into kitweta class stratification koketha koina anto kona bai so important abange kona batena umuhimu anto bonde abanene for example muntu ore na mbia no tethie na mbecha okaringa siasa muno na inyama waitha no tethie nayo na connection lakini atitura na barabarene kukua ambu akiwa akianake muntu ore ate na mbecha mwananchi wa kawaida no areme kwa mbecha na connection lakini no hako hata na groundine akuwere so giakona we na mbecha akiwatia okuthukia ground no giakona uno ate na mbecha watia unge bado kuthukia ground no twara ukenda support yetioneka so anto ibabati kwa balanced na baka treated with the respect bond Shwa wandi ya Mikindori ni arimi kana ni ya biashara nonto kwe wandi fulani kaunti ya Meru kwe bobare arimi ba mira kwe arimi ba mayani kwe arimi ba eria in Mikindori ni economic activity re kwe ire Mikindori wanda batwe mostly to bidakia gintu twita agribusiness to ke agriculture na mnoti subsistence ni intobia koendia the lower part ya Mikindori ya Mkagwata Mulika Konjo ikwaremi no ibo batorera Mikindori ibo bare mampempe Mingao Mere na intoyuna bibeto ya koendia na Mikindori town konende nombu etore aremi na renge batore ya biashara especially within the town anto beto beda very aggressive oteno eta Meru county wache mto Mikindori na biashara either kanduka kana serious muno serious anto beto bende serious muno very aggressive in business yes ni kuringana we no ntunande MCA ni weta garone ere mutindo akangangi kothetera manto yeye anto bawe baraba mutumite county ke mereji kana ke assessi yeye gokeria oremi and of course agriculture is one of the devolved functions na manto ya mathoko ye nonto abiashara thokone aremi agriculture ni dia county edirite ke jago the krianto baku nonete bagyo kiru in some sense go kero kira metaratara ya county are tuere ote thungo tekie itare munya itorere tue thoko ya mwere to yo yairo a Mikindori yugaeta Keroche breweries na factories nyingi ire tumaira mwere na gaita kau arimi muno ba mwere ibaithera bena mbecha lakini kuma thirikari kuthaye unkuma tempempe temingao temere utua baratutethia gwetate kuona market are anto beto ni arimi ba mariu lakini dayo eta mude ne toka ba bitanga mariu nto yatena market mo kwayo munene yo anao ukienda kia 200,000 umeani a waste of space na waste of time na waste of resources ko together to na leadership ekomba we empower aremi boega kinya tokorirwa for example thoko e marigo anto beto batethekana nya sana number 2 twina issue eroe itokwenda kurema lakini gote na roe rokogana na tika county tena uwezo wa kureta roe oeta mudhara kawira na retete ndambe na mutuma to thingi ibenje te dam ingote geta walaria dam na kwenda mwinge oyele ithato babithetie why can't we have such a dam in Mikindori na to na mere minene yombe kia kwa tapped na anto baka distribute roe
Number 2 kinya ithima boreholes ire chiongo to enjero county ya borehole ire enjero thoko ete function na vile vile tumeta function kako ina kuchanio baiba kwenda tumira kithima MCA na kuikiawe na kwenda wengo kuregia for example gaita kara na kwenda kuregia actually na rate tax na ndeje roero niro borehole. How does that work? Kuregia borehole eu ni supply rate antu baba inge muno na burago kurethera kario ketha support owe wa uraura ke pipe roero au kinyela nyumba wetho ti support owe kwa bareta kwa ngiri 3 na kwa bareta kwa ngiri 5 roero ukinyele kumwa nganja within the market na no twende antu ibaromele mantu kwetha ko na kuchani nyinge muno na roero rore ka flow mwanka thairo te flow antu batena roe awana maji so kwena corruption ire iguru muno na ntemeano nto bena appetite yeroyo igorare kubithika maandamano gonto wetawa Mwiganda ko the lower part kwena group etawa Inuka Mwiganda Water Project group ene atori ba Mwiganda keriene na Kianda barutete mbecha ba ka intake lakini gento kira kya baremerete pipe na bandika proposal bamikia ko county sorry na imo bamikia ke MCA proposal yeta through bae wa pipe magana kenda na ni abichi ya ni ya ROA na MCA aita na collect those pipes na are collect ataikerie gikundi na ikerie lakini korerekana kwirwa awe na ruwa kurutona na antu bae bakai ende ruwa utumira pipes yu ultimanto ya rumors kana ya kuthokia mtu ivu imanto ya kari na ikorari kwitha kwina maandamano igoro na vijana ba Mwiganda igoro ibaretere mwanka wa county bareire mwanka na Meru kwa county mutindo kangangi mutindwa bae kuya bayunkuma ofisi ineo batiri mana na mulwamiri wa MCA wetu noe aitura okwata bayunkuma document ira barenda batwa lakini kanyoni mtu ya te ofisi yacha kia kanyoni mtu no te anto bacha kia anto boba ndene ndingacha para ure pipe MCA to no are MCA wo baile kogera pipe ofisi ineu na pipe usi aricha Inuka Mwiganda Water Project nende orende ibetete na pipe cia community na ate community ko na roe kethira mutongori ora batirite oba support bona roe no bauraga no akoya pipe ire batirite obatete. So there is that issue na anytime no bethe na maandamano within the week ni de wagare igoro kwetha gutira maandamano ka barabara etire na account bandilire baki ane ugoro bare report ye right okinya endre eruarengo etekirio bakwa atori report what happened bura wa karekire nikenda bathiatira pipe cio bamenya kethire MCA netere oya pipe na rietore Inuka Mwiganda Water Project pipe ure inachithwi ande thai kako rona ka ucetha na psychology yo areta yeta antu baile bathatu bekundikira kwawe abaromia mbia akabaroga against the leaders achoga yeta few leaders abera mantu ya the other leaders kenda abaringanithe chiongo kenda that group is split divide and rule lakini na atu mwaile tena ridhore thaga no gagareta pipe cheitha Mwiganda yone roe ugwarire mantu ya vijana wa boda vijana wa boda ni very critical kiri economy especially ya town ya Makinduri utita ni tena vijana ya boda na mtu wa transport yende inya bakiuma mashinani bakire tanto tokone na bakiba umarokia kaogoro
bethera baria ka CBD tu CBD ya municipality inya bo inya kethera bonde tiba bonde nyathuria ba inya outside awards ya Kiochwa ya Tangatha ende bonde ni ba ya wadi bo ridore ndagare ni te baithirite bakemenyero nonto ni vijana ninya bo ngolika ninya thirikari ya Kenya Kwanza wa hii vijana ya bonda bonda hii vijana tuatoe hapa chini tuwaeke hapa from bottom tuende hapa tukumenya nonto kainge kire transport ya every town kidogo kwethera kwina ya kujenio katika anto ba matatu na anto ba boda boda akwethera kwina nya commotion kire town nonto bwa overspeeding kithira ikona ira ki roundabout karagara ara mekindori iya tathokone ya kauturithira muchi mukuru iya kuna maka itithira wa kobu na ndafu mekindori roundabout kara kwithira kurina a lot of crashes kithia ni pikipiki kongana na ngari kana pikipiki I don't know ni matagari yari kwa kujukua to have such issues kithira ni nonto baba ingiba ibethirite bari na nguradio in that dogo chora no na mbiche roundabout area kwentu kwenge kilori kiathirite breki kiumite rontua kinami bahati mzuri dereva no akiringithia mutaro kiawa lori eu ikio kinya stage ikio kinya arabiki wiki iriga tugetha twina mante atonekana meru ringi nonto ukitha kwina nyamulipuko nonto unogo ikwabi kwenderwa nogo chips ikoruirwa na wiki ciena peteroli. Now you can imagine accident ire happen ya thenera tweneo town wetu emikindori itwethirite tukiririra atongoria betu batutethie twethie na place designated iwito stage. Up to now tutina stage ngari chietu ciekirero barabarene biki chietu ibarabarene ibunto ugaeta stage biki te shed kinya ukaura batena opaki biki cio nonto ira ti stage kabare ara for now nonto batena otherwise kunende itukonidi atongoria betu both the governor na MCA bawatanire meatiti mante onda tunkuma kesiasa kinya oni bakareta stage ire nyambere mbunkuma onda we baruteta ngoenje anonto ne anto betu bethra batethekete lakini up to now anto betu batena gonto anto arabombekia kuwa ene stage yetu ane oto ikabiki wiki ane oto na era mutu yeto yontuko na igonto decent ote na such a designated place ibunto ko na stage utokuwa roundabout iko na traffic nonto wiki chioyori gari chioyori ote onenya bawetera. Number 2 ndakachi yetu cia biki isikoangaishwa muno tuko kuna lot of insecurities na atongori babatirite kwatanira kenda tomeyana ate batetheka na nyoke thira MCA ate usiana manto security nitubatirite omona akilomana na anto babonda aibaruira kenda tombotetheka ya ruarua ko bonda era iyo umekindori actually yele na itironeka mwanga thai so bare aline te sawa kambia borisi nkomeona au horo kambe borisi ere wau lakini te kwenda kwa aria manto muno nonte beyond my jurisdiction sure lakini vijana wa biki honestly bu ibarokeretu na okay roundabout ningona adhoria wa mama baina ikwa matunda na inya nguku ile wa ninge na thoko kwena designated places cia kithia ni ba okwendia nguku wa akwena roundabout akwena stage ninge kwera ongwa kutengeri kana no ndeka kukwari na kwagirithwa kwa thoko kambuge mbere thank you ke mheshimiwa Mporo Abore
Mheshimiwa Mpuru Wabori na turoerete muno Mikindori town. For the first time Mikindori twetete kwetha twina thoko tutona ringi thoko engoroba enkolokithi engoroba ithatũ ntimetha yakiluka ithatũ lakini nyumba nene sana antu banguku barabendakia nguku baketha bena sehemu yo arabakenderia nguku kubatenderia barabarene ringi antu bambu kwendia mburi antu bakwendia matuma na babatandika au thoko baketha bena sehemu cio cia kwenderia na inya barabene ibanda barabarene bakewa tunyumba nontu inkomea baakirwa tunyumba twa beira isi twa kwenderia into bio kuu iturete itwakirwa thoko iburetera oyura na ingwete ki in due time antu bakethira bakithamira thoko era my brother na problem ira twine Mikindori ya Mheshimiwa Mpuru ou aturetera thoko yeu ukona muntu urabatirite omu support ya MCA na kurwa noe mara nakuwa noaretete thoko eu mara nakuumiria kaua eti mabati ya thoko eti nakwenda mabati ya thoko ende urumere mabati ya rastate no ye irigete ni no ye otumirwa nangu lakini nakwenda waka mujumbe ruko nontu twaretete thoko itikerikane MP no aretete thoko era na kurwa noe na itukuwa utongoria bu ntiwetiki bu bwega kinya maendeleo yakaretwo imuntu utikwenda no batirite o mwaka anya ayareta nikenda yomba otethia kariba ku bairiera utongoria kunendi nkuwa kongole ki Mpuru Wabori nontu boturetera thoko era Mikindori ward sure Mikindori town dande tukiagara ome ya Mikindori tone county yetu ya Meru rua ingwetigia ne goro ngabana arawana kwenda kwambiria mutaratara jua tore na motori fund ira ni akuga igatetheria saindira cithirite ginyilegane kiaramu akwethira kuri na irio bia musanda iyo ni project ira kuga kethira age me agirithia akungana nonto Mikindori ni ya arimi na Mikindori ni ya biashara mutaratara yu ailia ukilogira ritho ria mukari wa Mikindori assessment yeku tuga kaba kurutana muntu gutegia samaki kio murumia samaki ntuko muno ndro no kai kompara nende eruare wandetera kamuko kamutu royo wandetera na uke wandetera ibuntu tokuwa atere our people are great farmers and they are known for farming so baki akwa empowered kurima otivatretera irio bya msaada na ntekorwa na program engavana kabisa kankuwa atere kuna a better way yotethia antu ba Mikindori antu baretera program ya irio na irio tika bithoki no bitethia muntu atete okua abiro mantuko lakini no royo nakua bio nako so tori atere kuna gintu gita priority ibabati kwa agriculture a priority. Number 2, ibabati kwa gintu gito employment a priority. Te lazima vijana baurerwa ngoi nene muno lakini ngoi iri koneka inyeche mkono kabegwe nonto kijana orako ukaureria ngoi nto ye family fulani kijana wakethe no uwezo wa go support other family members so ntego and fault that program karaya kankoro na governor lakini ankuwa ibabati okarante ba prioritize na baekira agriculture in number 1 Manto batere ranto forever. Number 2, those programs is there asite lonkeru ni corruption muno. Ile vikauma county ubi kinyela mwananchi wa kawaida viteo mokinyela na quantity ile baterete kugethe ne anto gwetha ne anto barabe na mpara bakurero ugetha ne anto barabanyiri no baba witate bakurero so kwetha such a program ne yete ka kwetha kwena modalities injega na program injega ya utuma into bibi kinyela mwananchi wa kawaida. Number 2, igethera the main agenda kwetha the main agenda yokere urimi bwetu nikenda the next season tutegethe tukeya antu irewe msanda bethere bai
self-reliant. Sure. Na Meru, ikudirite kuri na kinyangano cia gisiasa. Ndwimbo nkorani kuino akiri lengo be gisiasa. Kwina baogeire chiara bionona na kwe baogeire chiara bionona akiri lengo be gisiasa. Isiasa cia one term na two term. Na inya bunge na inya county officials ni bone kende teba kithelonka gonto bakiringira ndebe thirikari ya Kenya Kwanza bamwe bakuwa ni merengo round ya tongeria kuyeka Rais Ruto na Kindiki ore munini wawe siasa cia one term two term Meru thai kwina confusion na confusion yare kwiyera batu twere twi Mount Kenya, the larger Mount Kenya. Na gaita kara twethirite twina president kana deputy president aumite rutere rwa rungi rwa chore vetu our brothers ba the Kikuyu nation batu tuyukakia president ura na deputy ura arwetu na tuka very proud that we have our own as the president or as the deputy president. Eduare gote kumankania ore president no ore gokethito mwenda kana tutio mwenda kethito kwa one term kana turiwa two term, lakini gento kira kireo ni ate mwana wetu awito Kindiki mwathani na monekanirite akethira rite ne deputy president for the first time tuina a deputy president Meru County na muntu enu nyake ethira kariatia ibo batirite omwata mbaru ibo ntoko na iko kinyao agathoka iba kuyano Anjaluo the same Akalejin the same, lakini we yaro teroro eto thaino nto ituto ina deputy president other communities ivotura so kwena mugawanyiko thai Meru County nonto kwe baraba kuwa nende thai it's our time to have a deputy president in our region na kwena baraba kuwa tutekwenda kumenya kage ndi mbito kona kiro ethre our deputy president, are we getting jobs, are we getting better roads, are we benefiting from the government? So kwena that divide na that confusion kwena baraba kuwa one term na kwena baraba kuwa two term, but time will tell. Obra tutetete tukona ni timu ereko ya kindenge lakini chionde ciena inya ukioka choerwa itena inya lakini watala the other side ya Kirima Nyeri Kirinyaga ingoetekia one term yena inya ero tero lakini na story tofauti kwena nkindano ya two term na one term so ibunto ya oni ndende nkiromba MCA nteme akua one term kana mbua two term nonto nusu e baraba on support no whether iba one term nusu e baba ange bon support no whether iba one term bangi iba two term so kwena nkindano yu lakini twetete mbere tukona wawe na misuli ya kinda bangi na kwithirite kuri na flagship project cia kithirikari ira ciithirite kireta ciaca nyingi county ya Meru irio manto ya wakibo state lodge irio manto ya kwa githo kwa level 6 level 5 ya level 6 dual carriage Tharaka-Nithi bridge na bao ingi bariwa ni mawirane gore mawirane nguto nderite na ngwatiro owa eu matema gisiasa yara nkathithia mtu ayaringe kawa twaranire no menye nkathithia aita achoga kawa ino menkulikana ago me atia nkathithia ndi mwanga mtu gona inya bandikelo ritwa aretwa nkathithia igwa kawa if such projects itendera chi completed by 2007 they will revisit moni yaku ye this flagship project ira nyanga bana wengwa akwithira kiringira debe nenya abunge bawita na mbere na a section of MCAs ikyo ba morali au ku ina rombo ro support thirikari akiwa yaya taoneka ringi kuma Meru rombwa ke leadership Meru County teu boni orongo nonto
unto bravo eko thai, especially oni ankware within our ward. Ke ward yetu ntimeke there ni leadership we county kureta thina kana ni MCA nonto ito ndingo equality ote anything quality ya bido, especially within my within nambu meta ogeta bara iwire mi yani nya muntu atera shukuru aterutango ya weruti yani nya muntu buru ate komenya manto ya leadership aterutango nonto bara ire mu mai yani every project ira yanjireretwe para project iwe bithetwe shode na mbeche nyinge muno itumekirete lakini okaile thirikari ira chithirite chiekuo ibethirite bakiruta project kaba ba focus na project imwe ne project iwe kethira ye clean and excellent na kunende ntekome other areas lakini wetu mautebu tebyo tombika kwa proud about na report ya control of budget komete ira rokere ariwa 300% embejere tangairwa dirikari she matura ti specifically Meru County and the counties only 2% situmika ke development kiuria kia bata rokiro narua kinya to reto kumureka gatheti kio kari atire aninted 8% inaigweta nondo ke 220 billion 0.69 ile gode yitumika ni 3.46 billion 2% ya the added kotika haya 98% iko nini sure nende tugeta huko na manto yetu kwa rakia maendeleo kambua manto ya gavana ambu onto gavana bomwe mutuma nto ethingia ni a good leader lakini nako ni ndi athilonkiru ni anto baombe kio babe abo mutethia especially my MCA yate kwenda kurea na anto yate kwenda kurea muno na anto baombe kio mutethia groundine nonto kewe no ethire chira nako bithia boya muno is doing so well lakini ko ya na groundine akethira bara utoma ba mu represent kana barutango ira akuthwani sibaterete kurutwa bakethire ibo muringa nde bate kurutango irabura kubaterete kunende ntiombo mo judge as a leader kana as a person ni kan koekira tu ni kango criticize the leadership, the entire leadership as a whole nonto leadership ereji kuma top with a bottom ito kwa manto ya utumeri bombe cha cia thirikari ukaelia Kenya yetu nere devolved na twanya tuinge tongwe to created ko mbeche nyinge cha county ichieta akire mishara number 2 loopholes cia kurena chichinge amuno kugethera project yethera ya cost milioni imwe no mwaka yandekero milioni 5 milioni 4 ukaenda kumeana chikaurira for example ya Mikindori kwena ka room karakiro aita wa dispensary ya uru hiyo room one tumirete orende milioni 4 na room ete cost nya 1 million na anto iba komenya ibu ntanto bakua one time ke mtore ko MC oreko nonto na toka tumira 4 million ke ka room ate tumira 1 million so there are a lot of corruption loopholes in our leadership nengoite kinombe cha chieto ikorera you know the major problem na Meru County wakara yako kura na corruption no na problem erego menya baraba kwenda kura no kaba karo of course Ubatu na idunya reka nyama nende ente kwenda kwari manto maingi ke au lakini re imwathani atutethe tone leaders baraba ketha be bold corona corruption Meru County tukiagara me county ya Meru tutegere the national government Rais William Ruto kire state of the nation address augire na kwenda kwethia Kenya ya Singapore likana 10 years 15 years ago ni kwari na Moi Kibaki
under the coalition government when the right honorable Raila Odinga, the late bagika ni blueprint ya Vision 2030. Inye mbele tokinya kwa Singapore. Vision 2030 akuringana assessment yaku itukinyanirite kana safari bado. Kambuge ke Vision 2030 ke akwenkona ke thirika te ruto ake inya thirikari ciethirite ciekwe Uhuru party ya Kibaki ngwete kia itwetete on the right direction ibora tutima kiregana kwegana lakini kinya tukimena thirikari ira yari kuo kana ira yekuo thai itobatirite kumark tokuwa some things yeke Vision 2030 already si achieved na tukiomithia Kenya yeta kuraya muno oni ngwete kia profession yako finance na nge comment ke manto ya economy te comment na emotions siage siasa no mwankamba ile mathematically vone kethira ici si sawa kethira royo to kethira to sawa kana decision iko made itotethia in future oni buran kona na kire assessment yekwa thirikari yumete na thirikari yeko ngwetekia apart from future challenges economy ngwetekia in 10 years tukomba together to somewhere either to turego na au together tore i Singapore ando raisa aliwa arenda 5 trillion yake to Singapore together tore kinya ke level Singapore lakini together to make it a step although birabyombekea tumiza katombekia kwetha twinye letu mno kire economy no ntoko finance budget ya 5 trillion number 1 iko maanisha taxi yetwa na taxi sietwa iko maanisha bidhaa bigaitia ketha mutu ora 150 iko maanisha wayura na 200 na iko maanisha nende bia cietu igache value whether kwena inflation ara watu maera ngiri kora into ibinge ngiri no ore nyamo atendetere ni Uganda tukwenge ndethe abakirua chapati inge beta breast chapati ke chapati kia na tawdu thiria chapati mbesi ana toro ngiri 27 sia Uganda so to every to convert Kenyan shilling into Ugandan money yani shilingi ana cha Kenya ikebunda kia na ukembecha so tokia wetu tax na inya no direction tombekia weta ya thaino ikwa itotete step ya ko print ngiri 5 cia kanoti ariwe ago enda ngiri 5 kanoti kabwa wacha mola ngiri 5 kuende economy nayo yombekia kwa hit lakini development wise together turego number 2 no mwanka torombe maloni muno ekumande cia ome na nye internally na toromba internally na kuo kwethe kwena issue no twende mbecha na cigeta ke thirikari na kwetha gutena mubango yomwe ya kwethe kwena uaba bombecha private citizen bate alone no the government eriko more safe kolon thirikari onto kwa private citizen private entities ko enda unyo problem akiombe kya kwethira eri anto baketha bainyelekete economically lakini development wise together itugukira na in bid to raise money no teraisi ibunto kona thirikari thaye kibida into ta privatization hiyo mambo ya kuuza Safaricom unaiona namna gani ndo Badidi Nyoro is ya comrade in profession manto finance inya de manto na finance and so on na direte kira rais William Ruto mno nyangati ni anarua gua murume bwana weno torokeria girinyene bwana rekao tukantake ne bwana we nonto is your comrade na ninya weno ailetie manto yao madhabu is mathing or is math not nothing burago kare ngoetika privatization tika area bad idea privatization netethera ke thirikari gukiria institutions kana biashara cia thirikari ire ikwa na ingwetekia the only problem ka thirikari ina appetite ya ku privatize kila kitu
For example, Safaricom is one of the best government entities ireto inachio Kenya. Actually ni one of the entities ya thirikari irezi revenue na kiwango kiri iguru wa Kenya. Na ku such an organization itibatirite kwa privatized no tutina issue ya revenue generation, tutina issue ya stability, ibatirite kwa empowered thirikari kenda iendelee utethia. Lakini other institutions ila sio staga, for example ya factory ira ya Webuye Pan Paper ira miane akwire na ira ingo ira kathanwa private investor yateje nonto number 1 ikarioka akari Webuye bakona ngugi icie wabia Webuye bikona wawikakwa na tuketha icio kana maratasi maratasi aketa imetega ito na tukona andau import papers tuketha na papers yetu tuko produce from within the country. So such factories show kuwa kana iresi leki icio batete kwa privatized kenda the investors bareta capital chokera, lakini ile iko work, it's a bad idea. One of the public entities kana government entity itawa kibwe JKIA, Jomo Kenyatta International Airport. Na Kenya na most of the economic experts, political economic experts, but it's not a good move kudhania ndani lease JKIA for 30 years kuni ochokia Kenya ratomere njarene shia a foreign entity kwithira aki move the pieces kire political chessboard kanenya kire economic chessboard utwika is someone from outside nwe could determine the future kana mwerekera jwa a Kenya. Une area bad idea ingwetekia thirikari bwe batirete kubithia kaike allow investors babenderia stake and abona shares okay the shareholders ke RJKI mea bena stake kuo na ba invested kuo ba karimbecha chio, lakini ukwendi 100% stake ke a private investor ne umona kwendia institution you completely ke such a person not an authority yo treat ya Kenya bura akendo ba treat. Number 2 tutethia twina choice ya iba bakandiko ku no bandiko nyanto ba India kana ba whichever country ya that investor. That means together to lose job opportunities for our young people na revenue reto batereta ko generate yo tutete na ikethregeta to another country na that is not a good idea. Vijana. Of course, Africa is one of the most youthful continents in the world. Nantobwa majenzi na millennials. Inde dirikari ne direte kwena baba ingeba analyst bariwa the youthful generation is like a time bomb, a ticking bomb. Ekalipuka anytime. Dirikari ni geretie kugambia mbeo mbede. Ni baba irete mantu ya kazi majuu. Ni baba irete mantu ya oinya computer ukaithira ukiona ngugi. Ni baba irete mantu ya housing, program ya housing. Na nande mbere tu kinya kire housing. Enkenda withdraw na assessment ya ku ya Nyota program. Nyota program is the latest thing in town, the shining thing in town. Mantu ya Nyota program. Iya itaidwa na mbere na ingutiki yari na mekindori. Assessment yeku ya this program era of course iri kalenga beo mbele. Good. Kuna gento getawa financial literacy. Gaita kara tueta tukoya loan banking. No ita ukatirimana na mtu etawa loan officer. Na ore mo tirimana na loan officer wa tirimana na mtu etawa relationship manager. Akueleza loan ro batirete orutumira
nonto kwe muntu akoya loan arutumire kura nguo kura chapati kura nyama kuringa sherehe. At the end of the day watiwa kura loan. What the government has not done is to offer financial literacy classes kere baraba kwewa mbecha batiruta nubo ega bura baterete otumira mbecha yu nonto tha hivi jana bena thine mbia bamo bene nyamarando bamo bena mbiro cia kurea alafu bathani ngiri 50 ibiashara bayeka kana irenti bakare mbere ibiashara bayeka kana ni irio bakare mbere so batirete kwa guided bura batumira mbecha yu kenda batiga itumira na njira erete batirete nyumene kwethera mbecha iri tabatetherie. Apart from bo kinyako thite batethia ta personal level chichi atetha the economy no ntogetha kwena bia sire in circulation etha iko eno waba bombia anto batena bena bia ko bena interview kugura lakini batena bia cia kugura interview. So that money anjo circulate eka anto inya ekora into lakini anto barabegwi baketha batena financial aptitude kinya bakeombe chigana ite batethia nimene bachoka ruko ntakene nonto bateringa biashara. Number 2 ibiashara ere kombike kangiri 20 thaiwa ngumu thaye wena degree eku for example tha inde na degree ya finance ondani ngiri 20 ingwere ko ya within my profession bombike ka 20,000 koende thirikari ke madreta young people weba itethia. So there is no business inyarent yongo nyumba eregoro muno. Number 2 there are so many legal handles when it comes to beginning a business onda njirere ka biashara au ka college kanini license ya county ingiri 15 license yake reunta arura meari alafu ndo ore rent ende inja license utaona inya the first student Oterona the first student ota kombora nyumba i license yake ya thirikari ngiri 15 plus yo nemwe license yemo yo ngoko kurera college ukenda ona certificate ya TVET no kore ngiri 25 it's a small business. I'm just giving my own example. So kwa njia biashara Kenya ni nto muno high cost of doing business, high cost of beginning a business. Yes. Na gintu kyo ndiare na mbese cia nyota ilonto ini World Bank added ni billion added billion mbese winya to dana idano anjara yo kare na inonto I mean there are few ways a government can raise money ko pay loan, either by borrowing another loan korea the old debt which is not prudent alafu kana ko tax mo Kenya kana privatization na tetaka balabala ko tax into bia idia inyo dano mbejire chenyota nonto ni it's a loan from the World Bank with dano wejitumira no into biteria like it's a circular thing ni cycle ingi ntomenya kumya moko yo ikaumira yo. And your assessment on affordable housing ichithire tikingirwa ndebe muno na wengi ba Kenya wenga na ripoti ya othuthuria kidogo bariwa batu tuna cheto tuna nyamba cheto indi thirikari riwari tukondo gwakira assessment yeku and then kile assess temanto yonde to baterete corona yo kinyato eka opposition we to baterete re kuwa nara manto ya buina nara ya tebuina yo tukauga ko na disadvantage ku invest ke housing na advantages na chirio advantage mbere oningo ko erinda rutango Nakuru town na ko na slum yetawa Kivumbini slum Kivumbini slum na wino kurari na kikosi kegetawa confirm baba ringa na radhimu gero hello mimi wa Safaricom sije nini nimetuma pesa zako na wino inobethrete bari lakini ko nyumba cia affordable housing cie wako slum ya atharirwe antora barare Islam areas be wa nyumba yu mundu ateki imagine akororia nyumba iga thaina koria nyumba iga ene tege kiega
awita kioro flash ate go tumira drawing toilet so owe hande kino we nyumba iratinja lakini amuntu ora kibera amuntu ora Islam na ora kwa nyumba so it's a double edged sword when abaraba kwa batu to taxwa kenda nyumba uchi yako na itwakite na kwena bara nabo bateo taxwa lakini bena thina imbe lakini nabo ni atonyuko na aronyuko mbua bakora munya kora rent na ukebera keu kana kivumbini yeu na bakona nyumba so in one way or the other no ko benefit onto tethia mtorongi so she na advantages as in disadvantages lakini in the long run inkona oni kedra itethete sure. Especially in the slum areas na ranto batina makao ya mega ya kuria twarishe kithomo mbere tuta ABC kithomo KJC ba mpumi results isharuterwa na igoro NEC baraugire ati assessment etio mo na ira KCP ira wena dirite max weta extra county wena forwarded weta national school and so on barigana nde otena aggregates bara kuidia ni kwa assess the capacity and ability the learner and weba mo point to the appropriate career path kuna STEM social sciences na kuna creative arts and sports science inde retorido nomto bando placement isirambiririe goro na by tariki 25 December 2025 tukete tukimenya ina baitite inde kwithirite korina mateta yari mo ba JSS bari uga tukwenda iraba kwa ni autonomy oshiathi baithira bari na structures ira mtu at least ombike witia in the career path na baraba ta confirmed PNP permanent pensionable bari winya tutu kwenda confirmation eu in January tutite arimo ba wasu shukuru cia ma ciankathia goro colleges and universities arua twairiro tuchoke tukaingirwa lakini tutaingwa January bachokete kere maandamano kesha irani association ya principals bari wa competition itio so musiari giritoro twa koringa je twa kwongela nondo nande tutena atuna nguvu atuna uwezo so kiri assessment yeku ya mantu yake domo CBE mitaratara ya uritani rwangiro rwa miri ne one Julius Migos Ogamba oni mbethelete kirutangwe muno na principles bethande a motivational speaker kuma 2016 ironda andekereria kuri mbere na congratulations thank you no kaile on my social media accounts wambethera remonde kirinyaga ndembu ndemuranga nkiareria rito in different schools na ngweche edo cia motivation isi affect muno no toreta narora ria wangirie 10 kana 15 ko areria rito principal akurerera akwira atena mbia akwira nyari to batirite yani ende ugetha programs ira kaika second class so the principles benathina non to capitation ira mwana mbere ona ngiri 24 thai kinya kona ngiri 12 ni nyene ikiama na ibaroete muno banganganete muno kenda mwana ona 12,000 na kunende ibunto kona garama ya mathomo nitete witia nonto principles bakongela mbecha erere kana anto ngiri 12 bomba wite thia kinya ngiri 22 ibu ni mbia Sunday school the school shamba wite monga ngiri 22 na iko maanisha nende in the near future if nothing will be done by our government iko maanisha education ya tiero anto baraba ochiombake ana baba maskini bethe batiko na opportunity ya access mathomo nonto economy nembe beti siko endeka na skuru na counties na sisi rawere ite na nyambasare udembasare cia counties kunende control of budget actually na yare
a recommendation mbeca cionthe ciete kabone kimwe kutuwe guthe kwina free education ondu tuika no kwa na basari ato basari tuonde tutai kwa hamwe kugenda kwina free education yare itareke bage ende nonga bakabithio lakini as it is now aciari babangi baketha bena murigo yo munene muno yo kuthomethia nabo na ito anticipative nothing will be done kuketha kwena school dropout level 8 school dropouts. Number 2 CBC ntiwa nendoko teo criticize CBC ni implementation ya CBC etena mutaratara iro yo batirete nonto for example kienda kugurana no mwanko menya wina nyumba wika mwekuru no mwanko menya wina ngwiro karuta kenda mwekuru are lakini ukaele CBC eko anjiriria batari na narande anabo ba CBC ba JSS bayeta batamenya alimu ina bakauma kababu bokere mantoremo ibunto kona JSS bakiwa bazo ko need autonomy one ito ko need physical structure sieto the autonomous tena tongori beto baskuru. Number 2 alimu bakurutana JSS baandikwe by permanent. So such things which abatirete kubitho mapema. Otherwise the CBC is a very good idea na ingoetekia countries yes implemented such a system isitethekete nonto ana baraba bariuma by more entrepreneurial than employment conscious. Menya mwana ora rutano for example ni engineering rutano kanika maredio ya rutano ochora ati umawe yete kwandiko imo dharimi ari umawe yete kurura business yawe achiandike wengo na so problem ya na employment toka ikethra is solved to some extent in the near future through implementation ya CBC na ingoti kiwenga kanega swali bugeretere chema cha juza kibaya cha jitembeza ndiwo nontobwa most of the programs shikithirikari tia Kenya bongo bakuwa ni ciagirite ni government officials bongo abakuwa ini njia bakuiringira ndebe ndiari au nondobo mutaratara yosha ndiari au nondobo housing ndiari au nondobo some of the flagship initiatives yake thirikari ira onto Kenya bongwa inya John Badi CS wa Treasury nwe kuchumiria kire mwingi kuwa economy iko stabilize akayana some data ya microeconomics lakini yake micro pesa itemu kone ya Kenya inde buna boreo IBC iba kilograte reta litmus test go kero kira kidurano kinini kiare gonto mbere North Malava Magarini Narok Kajiado Nairobi Kariobangi and so on assessment kuno ndo nwa thingatirite bra matemagi siasa ya rutini upinzani na barabara kire thirikari is IBC ready Rasta said the Konedung ariwa ya ready yes IBC eterede nonto number 1 ke by elections is ya shirare kuo ibare mero to some extent or control corruption nonto eta for example empiora nteko ndomweta ngia chalawa rutero mabente ko enda ko eta gonto awire atumire 50 million o campaign and within few months atumire 50 million o campaign na kona itekira. That means there was so many corruption loopholes, same case to Mbere and other places, and we expected an institution and a leadership where there is less or no corruption cases. Whether without corruption but people are dissatisfied with the way the IBC conducted the previous election. Number 2, IBC totemela munone ononto kinyayo ete well funded. So ito ni batirete kwa funding ere batirete neke wa autonomy ete ke infiltrated ne atongoria
so ikiakwa autonomy na yachoka ka well funded ngwetikia baruta ngwe irebatirite Sure. lakini autonomy neo ni amirage kana ikiroto nonto ote institution ya thirikari ngwetikia iri autonomous kana iti unkumeru ni a siasa Bawa state capture. the kona ke the strong lakini teko na ma. Sure. Mwerekerie mbira wakati umetupa kisogo kenda kuya tutariria ukethira ukigweta in your parting shot ugambi boku bomutia. Good. Kankuga muno nkiaraire Mikindori ward nonto nawe no tumete batwe itukoninde utongoria burabu kwa ile mwananchi wa kawaida utongoria bote na mpatho bote kwa ile muntu aina ngari muntu ate na ngari muntu na kari utongoria bo ananetia wananchi bonde. Number 2 itukoninde utongoria bote ko bagua anto nonto tiba muchi yenu nonto for example nara wetu Mikindori project ile iko bitheka chiebithwa ni antova family dispensary eruyo yabitha kwa imuntu of family ECD ya amato yabitha kwa imuntu of family barabara ya Kingo kiriene Kingo yabitha kwa ni in law wa munene aba andiko barabande kwi ke obisi ya MCA okwe batandatu ibabutu na babutu bena malone na ora haki atabuto nika imudhakore ta munene anko kuna ndi manto ya kwende ranto nonto iba familia ku ikopatirete okinyamuthia ana anto bonde ibeto na anto bonde ibato iba ni aringi kura na ibatibatirete kuona maendeleo urakobatirete. Number 2 itoko need tangible development, visible development na development city excellent yoka ilia our neighbors barabara ere mo egekiro mwaramu but what we have in Mikindori town ward uretoke da barabara ekulaulo alafu tokero ekia wekiro mwaramu baadaye. That means barabara ino ndo chiathukangirwo imbura ikomaanisha twatumira mbecha renge kuire marenge ikomaanisha ito together tutete government resources na hiyo igochokia wananchi nyuma. Antoba Mikindori bongo atambaru oni ngakikisha kwena quality kabanka bide manto ya makai lakini manto ya makai nayo ina quality nayo tede mwananchi anto akobidhia manto ya mainge yate utethia mwananchi na manto yatina quality irebatirete. Number 2 ondere kimutembei ndireta manto yara muhimu yara yakatethia muntu o ande evranku anara nakuru vijana batetekete nonto wa talent hub manto yawe such ideas yombete kiotethia mwananchi wa kawaida icho nkareta kenda anto babeto bomba gokera na kithira kia inkoromba achiari beto na the general public batu young people totekuromba ite vya MP vya governor vya president vuato na tamam no yotongoria nigatika aka MCA ka itokoromba nyabo to atabiu binge kaka MCA to eniko tore ana benu na oninde a young man inko bo promise te buringande with that is what I can say to the people of Mikindori na inko enda kuwa thank you kethira kia thank you so much no ntubo endo bravo mbonia bore anto wa Mikindori na ko ndo to eta chia thone ibomba appreciate iboko yoke message yako boega na re gokwetha kwena rally Mikindori inko na wendo bona nto for example rally ndhiru kanda irero mwankanja ndero akwe munene yetenda kamataniro juju bakiwa kiana ndekero ngarine ya nene ndaria na inkuwa thank you tia kende ko bemboete lakini ikabo mbenderete o inkuwa thank you na ndekoroboringande ni bwega nonto bwa ugambi bwaku ngwetikia bo buikwa
na thank you no topokuya kana na batu inya mantu yegie mekidori na inya tegera gukirogera ritho ryaku we muthoi bantu ya kiuchumi background yaku mantu yegie economy na inya witi na mbere bwa mugongo thank you much no topokuya bidigirie gwitekiana thank you ritho ryako Tutaka mutharibi mbere mutegeri ni bwega no tuba tuningatira na inya gukirokera mitandao ya Facebook na YouTube @Meru TV Kenya na nkwendere igitarire ega